Ajik, udah siapkan. Jok, Rok. Sudah tepat, Rok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barudak, ampura sancana saya ke NTKB-han. NTKB-han di dia ku saya dikumpulkan secara mendadak. Dikarenakan ayah misi anu lebih penting. Maka nanti gitu saya ge harus kudu turun jeung ente operasi. Maka nanti gitu tempat operasinya di tempat ente operasi di ditu. Kalep. Di Kaler tempat ente jeung ente can. Siap. 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 Kumaha? Oke. 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 Ayo cabut. Siap. Kang, sebenarnya orang nek naon ini dia. Ye, pan tadi sama main indit di ditu. Wis dibejakan ku saya. Urang rek ngajegat sasaran. Iya paham, sarana naon. Pokoknya mah ente nyaho barang berharga alias barang pusaka anu sangat amat berharga. Kayak ente nyaho kabehan lah. Itunya. Pokoknya mah tenang Iya, wae. Orang mah nuturkeun bae lah. Pokoknya mah Ulah isu bae. Ulah karancola ah. Biasa ente karancola wae. Kayak lewat sasaran urang ulah meleng. Yakin nih lewat tangan dia. Yakin jam waktu aku sayang geus dihitung, jam terbang manehna ti ditu. Siap lah. Pokona mah. Mana lewat. Tangguhan wae sabar atuh. Orang sabar mah disayang Tuhan, Bro. Lain disayang Yesus. Ye. Enggak. Mana ya budak. Sabar, kedung dia datang. Kedua karan dah. Oh, tenang wae. Salah ya? Wah, iya bener.
Lompatan dina motor, bukan lewat jam baik. Hei. Kalau anak bahaya iya. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka! Merdeka! Hidup Indonesia! Hidup!